Matumay tanta. Sakit. Eh? Masaki kami. Lebeng kami pinampi. Pwede na ano daya, suster. Ade. Lebeng kami pinampi tang mate. Nakman yung gira kayo tanta. Sabi, pindiramang kung itadal tu kan dekile. Do paladan. 20 kali 5 do. Udah beri balangan aku. Sepertinya kita akan istirahat dulu nih pemirsa, baru kita lanjut kalau masih ada rombongan. Mana begini kok? Iya, yang aku mandek tahu itu keluarga napurina sampai na jaya oh adina yo lamparampo batingin na ulendui penanian yo jaman Surabaya yo Mana itu? khususnya barato sampai na bapak sampai bapak jaya. Yo, kahit ako kita sa unasan. Ilan na lang tiyak tututin mo, lang kaya tama-tama na kausasan. Ito di kandina, siya diirot na, pinapasadyan ki, rasusa, siya minto, tu indo-indo, siya tumura. Apabila tapos na ako matagkalita, may kumita siyumpo, kuha tayo ng pata, tatuntong usurong ito katuanta, ako kumatuan ng noba, tatuntong usaran ki, wante kamasusan, laking na kilogram ng ulangan ni, tuyo na pasamping ko sinisa-isaka. Masalayan, si Sosan ambil na anak na pinsalo, amin. Lante tanga-tanga na kamasusan o buwang nasagi ka na say tukuasan ni tutontong usarang kasulanasan labi na harakate rapu masusa tutontong upateng kay te sara kamasusan lante inan iyate nasitete na lante kamagi sulanas Manolatan aki itu kande ulen dui 5 na rabu keluarga sian itu 5 ungkarannya. Apa dulu jomai laki pasita apa batang kali ki opuang. Meranu kanila mi pasakki itu batang kali ki. Mi pasakki duka itu mintu 5 ungkarani siang nangkarani. Dinuba analante kande yate. Lamen dari pemuntu tang tipek la ko balang kali kila binar ka lago ka patungan ki mama se maturu mo komi puang ami si solang kami lante aga niate labina tula tontong laong patarui de agan kamasusan dinoba anagari situro lampa purayami angki purapa isolanasan ambil umaselang kadatuan surga tarima mo kanito rampo mangando umputete puang ki puang Yesu. Tutuo siya maprenta si sokam na pinamasalo. Tutemo siya tontong sayakon. Amin. Si Sosan Haambe na anak na pinamasalo. Amin. Puro semangat, semangat na Diyo ng katusuna, karapasan ka tutontong puro semangat. Yo, kebetulan mata kuwi semangat lagu Bapak pengantaran destinasi untuk dan pengendong kita sedang berbilang apa? Yo, tapi kalau di sini di Parampo lagu to siang foto. Itu 8956 J. Foto Iya. Aman. Jadi Mantap. Pambian ni jadi di kotomi jalan nanti keluarga lah semua. Ya dari
Sapilioto DP 8956 JZ. Yo, di lubang Iya. itu dong. Yo, yate lamparan po batingin na. Di sanga Ibu Tina, ya, dari Surabaya, ya, Kota Pakalawar. Oh, from Surabaya. Kita memasuki acara istirahat, akan makan siang kita dulu guys. Padat sekali pelayat. Wow, dari ujung sampai ke ujung, timur, barat, utara, selatan. Padat sekali. Angka mo ang kami kumante. Babay. Kayo mo kami dolona. Tawag tambay kuman nila. Sibuk kami. Iya le. Tongan to. Saya yan naman may kaneki. Biasa tek yang tek mo to tayo mo to. Kita tek. Oh iya. Ade ka bu mantan. Tongan to. Tongan to. Tayo kita.